Mwongeye kurirwa abakunzi ba Buramo Empire Official aho muri hose ndabasuje nizere ko mumeze neza. Ikaze mu makuru mashya ya siporo. Reka duhere mu makuru ya siporo ari kugenda avugwa iwacu mu Rwanda. Rwanda Premier League yatewe utwatsi ubusabe bwa Police FC. Urwego rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere Rwanda Premier League rwanze ubusabe bwa Police FC bwo gusubika umukino ifitanye na Gasogi United kuwa gatanu tariki ya 27 Ukuboza 2024. Ikipe ya Police y'igihugu yandikiye uru rwego irusaba ko yasubika umukino izakira Gasogi United kubera umubare w'abakinnyi ifite mu ikipe y'igihugu iri mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu bihugu byabo CHAN 2024. Ku ikubitiro Police FC yatanze mu Mavubi Ngabonziza Pacifique na Mugisha Didier itegeko rivuga ko ikipe yemererwa gusubika umukino wa shampiyona ifite abakinnyi batatu mu ikipe y'igihugu. Ikipe ya Polisi y'igihugu yandikiye urwego irusaba ko yasubika umukino wa Gasogi. Amakuru avuga ko Rwanda Premier League yanze ubusabe bwa Police FC kuko Ngabonziza akibarwa nubwo yavunitse. Uyu mukino uteganyijwe kuwa gatanu tariki ya 27 Ukuboza 2024 saa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Maripangu wasinyiye Jamus yimwe ibyangombwa bimusohora mu Rwanda. Maripangu yasinyiye Jamus ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 23 Ukuboza. Nyuma y'ibiganiro byari bimaze icyumweru hagati ye n'abamuhagarariye birangira yemeye gushyira umukono ku masezerano y'imyaka 2 akinira iyi kipe yo muri Sudani y'Epfo. Amakuru agera kuri Buramo Empire Official avuga ko ubwo yasinyaga ikipe ye yahise imusabira ITC muri Ferwafa gusa birangira atayihawe nk'uko umwe mu baganiriye natwe yabitubwiye. Ahanini kubera ko ikipe ya Gasogi United yakiniraga ivuga ko akiyifitiye umwenda. Maripangu yasinyiye Jamus ku mugoroba kuwa mbere tariki ya 23 Ukuboza 2024. Nyuma y'ibiganiro byari bimaze icyumweru hagati ye n'abamuhagarariye birangira yemeye gushyira umukono ku masezerano y'imyaka 2 akina ikipe yo muri Sudani y'Epfo. Gasogi United yatangaje ko yagiranye n'uyu mukinnyi amasezerano yagombaga kurangira tariki ya 24 Nyakanga 2024 gusa akaza kongerwaho amezi 4 agera tariki ya 24 Ugushyingo 2024 kubera iminsi uyu mukinnyi hagati yamaze ageragezwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi kipe ikomeza ivuga ko ubwo uyu mwaka wa shampiyona watangiraga Theodore Maripangu Christian yaje gusaba ubuyobozi ko akeneye amafaranga bityo ko bamuha amasezerano mashya y'umwaka bakamuha umushahara wa miliyoni avuye ku bihumbi 250 na miliyoni 15 zo kumwinjiza mu ikipe. Gasogi United ngo yaje kwemera kumuha miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibindi byose yasabaga birimo no kumuha igitambaro cya kapiteni n'agahimbaza muziki k'ibihumbi 100 birangira umukinnyi yemeye. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu ekipe ya Police aho Ngabonziza wa Police FC agiye kumara ukwezi adakina. Ngabonziza Pacifique agiye kumara ukwezi adakina nyuma yo kuvunika urutugu ubwo u Rwanda rwatsindwaga na Sudani y'Epfo ibitego 3-2 mu mukino ubanza wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu bihugu byabo CHAN 2024. Uyu mukino wabaye ku cyumweru tariki ya 22 Ukuboza 2024 i Juba muri Sudani y'Epfo. Ngabonziza yari mu bakinnyi babanje mu kibuga ariko ntiyasoje igice cya mbere kuko yaje kugira imvune asimburwa na Kanamugire Roger. Kuri ubu amakuru ava muri Police FC asanzwe akinira avuga ko uyu mukinnyi abaganga basanze urutugu rwaratandukanye bityo azamara ukwezi adakina. Ngabonziza ni umwe mu bakinnyi Police FC ikunda kwifashisha hagati mu kibuga cyane ko atanga ibisubizo mu bijyanye n'umubare w'abanyamahanga. Police FC ikomeje kwitegura umukino w'umunsi wa 15 wa shampiyona izakira Gasogi United kuwa gatanu tariki ya 27 Ukuboza 2024 saa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Ni mu gihe ikipe y'igihugu ikomeje kwitegura Sudani y'Epfo mu mukino wo kwishyura w'ijonjora rya kabiri ryo gushaka itike ya CHAN 2024. Uyu mukino uteganyijwe kuwa gatandatu tariki ya 28 Ukuboza 2024 saa 12 kuri Stade Amahoro. Mbashimiye
mukore subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ndabashimiye, ni kuri Brahma Empire. Mukore subscribe, like, comment and share.